Hello, and welcome back to our YouTube channel. It's your boy Umncedisi Nyathi. Namhlanje silapha eRenkini sifuna ukubona ukuthi yindawo enjani kwenzakalani. Sikadelwa khona phezu kogodlwayo, phela phuzi Gwanda Nkayi. So aziwe sibona ukuthi kwenzakalani kule ndawo. Please don't forget to subscribe to our YouTube channel and also share this video. Aziwe. Hey everyone, and welcome back to the channel. Today we are taking you on a journey to a place that's far more than just a bus stop. It's a living, breathing piece of Bulawayo's history. Nestled near Makokova, the city's oldest township, Renkini Bus Terminal is where journeys begin and where journeys end. It's where untold stories unfold and the echoes of the past still resonate. So grab a seat and let's dive into the vibrant world of Renkini. Renkini isn't just a terminal, it's a symbol of strength and community. Back in the colonial era, Bulawayo was a hub of activity, and it still is today. The early colonial transport systems were designed to serve the colonial agenda, but the people of Makokova and surrounding areas claimed Renkini as their own. They turned it into a space of connection, opportunity, and survival. Fast forward to today, and Renkini is still standing, a testament to the enduring spirit of Bulawayo's residents. Step into Renkini today, and you are immediately swept into a whirlwind of activity. Buses heading to every corner of Zimbabwe, vendors selling everything from snacks to handmade crafts, and the constant hum of travelers exchanging stories and laughter. It's raw, it's authentic, and it's undeniably alive. For many, Renkini is more than just a terminal, it's a lifeline. As one vendor put it and said that people make a living here. It's tough, but it's life. Even if it means making a profit of R1 a day per item, I keep going, the vendor said. However, like many historic places, Renkini has faced its share of challenges. The terminal has seen better days, and its deterioration is a daily struggle. But even in the face of these difficulties, there is a growing push to revitalize this iconic space. Lindani Ndlovu. So lapha sizoyenza documentary ngendaba. So ama challenges eliwafesayo yiwaphi la? Thina vesihlala lento eziningi kakhulu. Udubo anani kathi esibhasi yathi phuma lapha ukugebhekile lapha. Iqhamu lespring lapha. Okay. Ugebhekile umgwaqo awukho vele. Usuka kwapha koBulawayo into Uma khona. Okwesibili amapholisa ahlupha. Okay. Amapholisa ahlupha asesithwele nzima. Ahlupha ngakwakhona. Bona apho kusibopho. Khona nathi semsebenzini phela. Sibandela abantu abe. Njalo kunye sasifuna amabhasi alamakheri lawo. Alawa sakwanisa ama chicken bus. Asakwanisa. Le council izibi lapha. Izibi la. Hayi ingabangqozi. Kuyanuka kwenyanyeka la. Kwenyanyeka. Okay. Akuro. Abasatopi kudala abayitobha izibi every day, every week. Kanti sikwaqeda inyanga. Khanya kusabhadala. All right. So okuhle kuyini ngendawo le eRenkini? Lapha bakwenza bakusela litho luhle. Hayi Bagijimisa abantu abathenza bethathela abantu zabo besenzana abantu abadala Hayi siyabonga. Alingabuza lo Solomon wethu na. Hayi mkonde mfethu. Sawubona mfowethu. Yebo khiyo lami lenjani? Hayi siyaphila mina nguNyathi baba. Ngiyabonga mina isibongo nami ngusibanda. Yebo uSibanda wenza ngani lapha? Usibanda ungikhondekita uncedisa abadala abagadayo siya emakhaya enkayi eGwebichina. Yebo phela. So ama customer waphatha njani? Sake sibone kwezindawo ama customer agijile isibayenza lokho nabaphethe njani lapha manje? Hayi. Njengokuthi umsebenzi wethu lo ngabantu abangafundanga. Siyancedisana. Ukuncedisana nothi yena sayofana ebhadala $10. Nami ngithi hayi. Khipha kona $8 sambeni nekhaya. Ike sincedisana ngabo. Okay, ukuthi sometimes yamela abhadale 10 but if you sit I know uthi ukhiphela $2. Ngakho lokho vele kusenza. Njengakhona kosokusenza kahle. Yabo wenza. Alright, so ubaba lina liya ngathi baba? Lapha yanga. hayi mina ngiyakoma nothi Amanothi $15. hayi ukuthi vele hayi imali yayazi vele ukuthi imali yakhupha manje ngiyenze njengoba lamathesa abakhosikube bathe incedisa abantu manje ngiyasantwana hayi ngicela phela baba
yikho kube sincedisana ngakho baba Yebo, kodwa next time kube le mali ekwanileyo Siyabonga mntakababa. Mntakababa kunjani? Yebo mntane Nkosi, mina nguNyathi ubaba bani sibongo Zweli Sibanda. uZweli Sibanda wenzani lapha eRenkini? Uzolisibanda nguRenki Marshall womuntu evula eNyatshe Vankai. Nyathi vaya Nyatshe Nyatshe Vankai. Inyatshe inga Isemngcelweni wegogelo ekhaya kodwa i-undergogo. so njengoba lapha ngiyabona kulamabhasi amaningi i-competition libamba njani? Njengokuthi khonapha mina ngimele iNyatshe. Ehe. Ngiyakhompyutha laliyana amandla endoda la iyakhona kodwa iyabhoda so siyakhompyutha vele khona le nkayi sentiningi siyakhompyutha. Yebo phela kodwa ukukhompyutha khona kuyikho kuhle phela Yeah. okwenza ukuthi le customer service improve. Labantu bengadure. Laba yes kakhulu. Price angibalathi ngazinye. So imalini uthe ngaphi? Ukuye enkayi senda $5 ukuye eNyatshe ngithe. Alright. Hayi siyabonga mntakababa ukuthi sibhoda sibone ukuthi iRenkini indawo enjani. Kodwa asithanda ukulibonga madoda yini elithatha abantu libase ezindaweni lo mkhono welizwe uyahamba Ngathi ngenxa sibonga bona abantu ngoba ngeke sibe lemali. ubengekho kuwe. Hayi siyabonga mntakababa ubelela ngeli. Hayi. Nizamtshela. Iyahamba yini business la? Khona kuncenga mntaka. Yebo indaba wakhetha ukuzothengisela lapha eRenkini. Impilo mfowethu akufani nokuhlala. Awufani nokuhlala. Siyabonga. No, thanks for this porta la. Hayi sami ngilapho momo. Lapha eRenkini yadayisa ama-charger into ezincane nje kuphela. Siphushe impilo. Ithini kodwa injani ibusiness lapha mntakababa? Hayi business kuncengisa khona nje ukuthi siphila labantu nje. Hayi masho. Siyabonga. Manje nxa lithengisa apha ligijinyiswa yeningi amapolisi. Hayi amapholisa wona asiphuma sibalekela nje umakhokho esikhansini. Umakhokho. Siyabonga mtala. Hayi phela. Sha, lizamtala. Ngiyabona lithola amanye newspaper lapha kodwa ngamanye newspaper akudala lo wathengiselani lapha abantu bathi Ngathengisela abantu ababhemayo, abahamba ema-toilet, lalawa abapenda izimota spray pending. oh alright. So imalini newspaper? Ngisithi $7 $7. Alright. Hayi umdala isibongo mba. Sibanda. Hayi sibanda baba siyabonga. Alright. Ngiyafika nginetshona manje. Renkini. Wavela ukuthi Renkini kutshona wavela. Libala lesindebeleni ngeleskhalangeni kutshona ukuthi Renkini. Renkini alikho esindebele. Asoba lesindebele. Hayi. So ngani iskimu. Hayi. Wathi irenki phela le. Irenki. No. Ara. Irenki ayikho esindebele. Awuqamba. So uthi Renkini kutshona. Renkini nje ngokuyinto kokubuthelela izinto nje kuphela ukuthi izinto zibuthane khonapho. Yiko kuthiwa Renkini. Bazi banikeza lesaka leliyana kuthiwa nguRenkini. Into yani ufakani? Ufaka imafutha into ekinga kahle ina kube njani? Daso khona ukuthi lezikanikazi khona la. Lamabhasala. Labantu abathengisayo bana. Labantu abathengisayo bakhona la. Iwathi into njani? Renkini uthelela yonke into. Okay. Ayisiyabonga. Kodwa khona uze wena. Ibizo leli ngelesikhalangeni ngelesithune ngelesindebele. Asikwazi lathi siyakade sizibuza ngona ukuthi utshona kanti Renkini. Hayi. Hayi isikhiwa manje not Renkini. Rank in. Rank in. Okay. Hayi kasaza manje. Renkini is neatly divided into two distinct worlds, each telling its own story. On one hand, you'll find the older beaten down buses that have weathered countless journeys and carry the scars of time. On the other side, there is a stark contrast, the sleek modern luxury coaches that have become synonymous with comfort and efficiency.
Mntakababa kunjani lapho? Ngiyaphila futhi unkulu uhamba kanjani? Hayi ngiyaphi kanti ivoice ngaphi nganichiye. Mina wabehlalisa. Ngiyakubona lapha kubhalwe phela ndaba bus conductor conductor wala. Yena uRenk Marshall. Rank Marshall lapha. Ngiyabona sokuphela ndaba silamabhasi amabili kule dafu yakudala leya. Lawa matsha athiwa yini amabizwa? Ama U-turn. Yes. So wahamba ngedafu wena. Yeah, before long back And then waphinde wahamba nge-U-turn. So i-difference yakhona wayibona njani? yabona ma njengakathesi nje lapha abantu vele awuthawuthi vele bazivele bayelinda bafuna isikhathi vele laba vele isikhiwa i-U-turn. U-turn isikhiwa. So abantu kade sebefuna ukugada ama-U-turn. Abantu bafuna ukugada ama-U-turn bafuna ukuhamba lento eziphezulu. Indaba yokufuna uhamba ama-U-turn kuyini okukhona ku-U-turn okungekho kudafu? I-comfort lapho kule comfort. Okay. Lapho kule comfort even lo mugadile ubona ukuthi le iyafika vele asomoto engafa. Asomoto engabhoyila. Alright. So lapha ama-chance ukuthi ife vele are very low. But ngale kwazi ukukhatha into kumbe kunyomba kwelinye ibhawudo kumbe ithini le iqinile vele imoto ukuthi ule trust vele umgadi lo sofika ukuthi uyafika kuphela. Siyabonga then ispeed la so abantu basithanda futhi ispeed sokudependa ngo-drive. Ati abantu hayi ispeed abasithanda bafuna ukuthi sihambele kuhle pole liyafika. Abantu uhambe kahle abantu bengayithuki engasayenzi. So ophela ndaba laba baya ngaphi? baye emaphisi lo phelele emaphisi. Okay. Yani yadlula emakhaya. Indawo iphela amaphisi engafiki la emakhaya. Le umgwaqo wale emakhaya ifile vele akuvuma ukuthi leha kwezindawo vele ingathinta phansi. Hayi Mntakababa siyabonga ukuthi siqhubeka sibona kahle. Kulungile Atsho phela next Mdala makadi Mdala. Terrible Mdala ini ndinothiwa Nyathi. Imi mnothiwa ni Mdala? George Chapindo. So nasita Tiripano Parangini. So ndawa kuti imi muri foreman waipi bus in the Africa. So mimi pano ma challenges amnofesa ndiwani. Challenge yokutanga kuona ma-charges akothathwa ne-council kushandisa renki service kona $10 akawandisa ne-state erenki yacho. Chokutanga tazamasvipira akati renki kana mabhini hapana then ukaenda kuma-entrance kuma-portals then ukatazama masheds azenga akatofamba nofana kugara mabhasi nyangwatasa kuseri so find kuti $10 etobhadara per bus iri kuenda per day. Bhazi ngopinda murengi iyo $10 kubuda kupinda ese mabhazi kori kapinda kaviri inobhadhara 20 per day. Ndizvo Mdala. So we're trying to say kuti mari yatopinza kucancel echidzoka kudevelopa rengi yacho. Yes, yandaona una maportals pakasviba so mari yacho inoyenera. Ndiyo tinawo ni murodhi mabhazi edu ndekuHarare anonzi Pavilion Coaches from Harare to Bulawayo. Harare Chitungwiza Bulawayo. Mabhazi edu anofarirwa nevanhu zvisingaite. Umu ndo mukati memabhazi edu Pavilion Coaches rinotakura vanhu 66 passengers ndo mukati zvakaita mabhazi edu. Saka parenkini panapa vanomugamuchira sei? Hapana problem here? So far competition yakaita sei nemamwe mabhazi? So far pamwe chete takukwidzana zvakafanana. Kare ndo patachirumboremerwa but izvozvi takushanda zvakanaka, takutokombitawo nawo vane mabhazi avo akanaka. Saka machallenges akafesa muchingosvika parenki panapa pamafoko ndeapi acho? Right, mabhazi edu tatimborina tumabhazi tudiki, in fact tutoripo tisinawo mabhazi mahombe aya. Saka vanhu vane belief yekuti bhazi hombe ndo rinosvika vanenge richienda kuBulawayo. Siyabonga kakhulu ngokusijoyina lapho eZwongendaba Productions. Namhlanje besipotapota lapha erenkini. Wow, story ezinengi ezichazayo
I hope you enjoyed njengokuthi mina ngikholise njani. Please don't forget to subscribe to our YouTube channel and also share this video. It's your boy Umncedisi Nyathi signing out.